Hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar Achiar Turadi Lerem Rati Zaute Aizawl Municipal Corporation AMC Ward number 19 by election vote lated over in Khan Aizawl DC Pisa Achiar ania Zoram People's Movement ZPM candidate Dr. Simal Somkluangi Zo Thantlin ani ZPM candidate Dr. Simal Somkluangi hian vote sangthum zanga somli pali hmuwa ama nei ber tu Mizoram National Front MNF candidate Dr. Lewin Zwali Sha Selchuan vote sang hi zanga pani amuthunga ani thlaune hi vote sang khat somli pani ani Indian National Congress INC FE Valel mangi chuan vote sang kha za somsari hmuin BJP candidate K Valel Rati chuan vote zale pani amuthung Akashvani palai zo na changin thantlin thartak Dr. Simal Somkluangi chuan tlin in be sengam ahar sa ti asoya a vote muzat po abe sei ayin asang ti soyin vote zani vela chaka inrin layin vote sang chuangin a chakti asoya abial tan ti tur tam tak a om ti soyin an biala lemin anasat awangin tuilwan korsiam chat angai ti soyin bial chunga azan lama street light chit tur nei chat apoimo ti asoi boka bial tu masa in thei to pa na alawlak to sa chunzom mei tur ani thu asoi bok ZPM Zonu Headquarters Swan Vo In Khan Thu Chwa Siam Halin Ramro Rel na konga Mesia Ten Kut Kwang Kwa Me Lavake and Pens Hwak Zel Zulom Umanti a reserve seat achang le General Ward achang Mesia Corporator Than Chwa de Zu Mesia Teta na Ramro Rel na Khovela Meche Chitu an Ni Shia a Chanem Ngai Taka an Rong Bol na Hlen le Ramro Rel na konga Te Mataka na Thok Sau Sau Zel Turin an Ngen ani Puanlan to angin AMC Ward number 19 na hi Mesia Bialania Abial to Masabiril Vani Sangi to MLA tan thantlin tak ani awangin ahmun raklo atura than ani ward chunga hian veng shang kulikon tlangnuam veng thar sai khamakon mel thum le hlimente an om ani by election na mi sangsari zathum somli pani in vote an thaka vote la hi za zela somnga panga point bial pani ani a police station som panga omin vote nei mi sing khat sang thum zathum somli pali zinga sangsari zathum somli pani mi pa sang thum zali pasari le mechia sang thum zakwa som thum panga ten vote an thak ani Economics and Statistics Department Director Pubila Rinhluwa chuan Mizo te thi chantam tak chuma ani in kanin siam chop ani ati Akashvani palai na komna Pubila Rinhluwa chuan Mizoram din mun chatur chuan chalai ten thuan oyanga ati a pathian thu ba ka ri thei thil le anun uluk angai ti soin kum upa na thok thei to lauti kan nge sakanga ya an ham chatna ri tak andam theina turin mi puile sarkarin an nge to achula khovel ram shang te boina angzi chiang lawa kan kalmop mop chuan Mizo te mahun tur chu kum upa kanin kalpel swawanga chalai na thok theian tlemanga aging population apunganga thuoi na nunnen ero chalai ten hunan man chuan din mun thataka Mizo te chu anom theidon ani ati Aizawl District B Kapian le Thidan Economics and Statistics Department Civil Registration System in Atsinse Adanin kumsang ni somni pani chunga mi papiang za chu sangni zariat som pasari ania mechia sangni zasari somkwa an piang thung kumsang ni somni pathum chungin mi papiang za chu sangli zasari somriat pariat ania mechia sangni zanga somli an pianga kumsang ni somni pani le sangni somni pathuma mi papiang kiam na za chu somni pakwa ania mechia piang kiam na za chu zani somnga ani apum puya khai khin chuan naw piang kiam na za chu zani somsari pakwa ani kumsang ni somni pani khan mi pathi za thi sang ni zaruk somruk pakhat mi chia sang kha zathum somruk pakhat ania kumsang ni somni pathuma mi pathi za chu sang ni zakwa somli pathum ni in mi chia sang kha zani somkwa panga an thi a mi pa hi za somruk pariatin an kiama mi chia somruk parukin an kiam thunga mi pa le mi chia thi zat kiam na hi zani somthum pali ani kumsang ni somni pathum January changa April thlingin mi pa sang khazali somsari panga an pianga mechia sang khazali paruk an piang thum kumin January achanga April thling khan mi pathi za thi zariat somli pani ani a mecha thi za thi zali somthum paruk ania awain mi thi za thi sang khazani somsari pariat anni tundin huna Economics and Statistics Department noya hian branch le unit pariat oma chungzinga pakhat chu civil registration system piang le thi ba ka population chungchang chinchia na ani zo khothar bul chiao luya tlalum pumal somtluanga kumsomni pani mi champhai din tharveng rong chu vo in chu hnudar khatvel khan chiao lui kel kang ngolia mu ani
Juni somhi panga thole ni taidar thum le chan vevel khan chiao lui zo khathar bul balukaya pu mal som tlanga champhai din thar veng zo khathar insa in hlofa lui inchia dai turakal chu chaswalin chiao lui a hian atla a zo khathar le a chevela khoshang shang mi tlom ngai tele champhai sub headquarters wai me hnuaya disaster management wai pui tu te malak na angin vo in khan arwang hi mu ania tuna hian arwang hi an khwa pan pui mek ni in zanina tlai war tur nge voiliam hal tur ani ti shat anani ri law ani Environment, Forest and Climate Change EFCC Department a post rank no khalau zariat somli pakwa EFCC Department a hian post za sanction post su sang kha jathum somthum pasari ania hengzinga zali somriat pariat chia no kha ania he zazela somthum paruk point pali pakwa person ni in post rank no khalau hi zariat somli pakwa he zazela chutin somruk pathum point panga bial percent ani thung thoktu in de launa awang hian har sanan toka he wang hian thingphun plantation ramgoven him office na danlek kole sarkar program na poimo shang kalpui konga te EFCC department ti tur shang len chwa konga ti har sanan tok mek ane EFCC department na Group A a hian na chi shang som pasari omin chungzinga chuan sanction post somsari pasaria oma sanction post somsari pasari zinga somli no khani in post rak somthum pasari a ane chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani